25. Kosar 2024. Gospodovo leto. Zevs, pod srcето на Европа. Zevs se pozdravlja, Makedonci, mili moji. Bizant je istočno to rimsko carstvo. Kada započne ovi hudba, tijego vikat muzika, se prenesuje i na sever. No moraju vidjeti kako i slovo to, zato Sloveni gi vplivat ću podave Kiril i Metodi. Така и музиката. Ене гајда. Македонска гајда.